ndazi gusaba bamukize nubwo njye mujyana kuri channel yanjye Imana bampera umugisha ngaza kandi ikintu twiga inshuti zanjye Imana ijye bampezagirira twaze nsenge bene wacu Mana ciri mu ijuru Mana shobora byose ndagushima ngwimbaza Mana kwa ahantu nicaye Mana nyongeye kandi bampera umugisha Mana igira neza Mana y'ubushobozi abajya mvugira ahantu Mana ndagira ikintu Mana agira abantu bayumva Mana kandi impera umugisha abantu byafatiye mbere Mana kumva amajambo nazo kwitobe Mana ijye bahesakira turi kuzajya Yesu Kristo umwami wacu amen tuzaze umusaraba Imana bampera umugisha ndagatse kandi twige ku ijambo riboneka muri Galatiya 3 ijambo muri Galatiya 3 ni rijyanye hari ibintu byababaje n'umwanya bikimbabaza bajya ngo tubivugeho uwo mpwemo azajya arongora ajya ryibazaho hagiye ikintu amumarira uwo mpwemo w'Imana azajya arongora hajya agira ikintu abajya muri hano ajya agira ikintu abamarira njyewe sinzi gusigura ariko ndayavuga uko mpwema abindongoyemo sinumanga mu gusigura hoya kandi abwiye ko ntagiye ndama mu gakiza Imana itugiriye neza kine ngiye ndababwire rero inshuti zanjye z'umusaraba ni ikintu nabonye imyaka itari mikeya bantu b'Imana none ndabisubiremo aba bana bavuga ku mugore utari wisezerano ngiye bajya bambabaza abana bavuga ku mugore utari wisezerano ngiye bajya bambabaza kandi bigata ko ugasanga abana babyaye nta hantu baharurwa no mu nyuma ugapfa abari kubasiga ku gahinga ibiryo bimbabaza inshuti zanjye z'umusaraba kandi igituma bimbabaza iyo nibaza nk'imyaka maze mfakaye amagorwa nahuye nayo mukurera abana maze gusigara ndi umwe ni ikintu cyangoye narahangakiye cyane kugira ngo aba bana mfise ubu ngubu bageze aha hantu nta mwene wabo bareze nta binamu nta muramu wanjye nta sokuru nuko ibyo bintu ukuri naravunikiye inshuti z'umusaraba nareba rero ubuzima bw'abana badafise base na banyina bantu b'Imana ho muri hose niba mutwikije kintu muzakibazwa nuko rero ndabisubiramo kweri kabisa ndibe no byane ku musozi imfubye hari imfubye zifite abo bantu bombi ko mbona nahangayise narasigaranye ngahangayika kweri ibaze noneho rero uwabapfushije bose ise na nyina kandi bakavuga n'umuryango utishoboye cyangwa bakavuga mu muryango nyina atarazwi muri leta no ku Mana nimwazi ko abana bagoye abantu b'Imana kandi muri ukuntu bangana byonyine gusa nkanye kuba kuri ijambo rero Imana abigaratiya ukuntu avuga kuri umurongo wa 16 ndasoma umurongo gusa ahandi mu isomero ngo nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe isezerano ubona urubyaro rwiwe ntiyavuze ati imbyaro nk'uvuga benshi yamara yavuze nk'uvuga umwe uti ni urubyaro rwawe nirwo Kristo aha hantu njyewe sinasiguro yo kwasigura neza ariko umuntu
muri abantu bamenye gusoma cyangwa bize Bibiliya adabishiye muri komantere nanjye ndahumve neza nicyo nabishakiye kuko ariko urumva ko ukuntu bimeze none ko ahangaha tuvuge ko mu bana b'Aburahamu bemewe ni umwana umwe gusa none nabwo cyo urya Hagayi ntaho yanditswe handi aho umva Aburahamu yasezeraniwe ngo umwana ko umwana umwe ni Imana yemera uwo wundi ntiyemerwa ariko umurongo nanjye muzasobanurire inshuti zanjye umusaraba uzumva ahantu wese azasobanurira ngo nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano ubona urubyaro rwiwe ntiyavuze ati mbyaro nk'uvuga benshi yamara nk'uvuga umwe iti ni urubyaro rwawe nitwo Kristo njyana muzahasobanura inshuti zanjye nasabye ahantu nagende ngiye ngo aha hantu muzahasobanurire mwebwe mwamenya ukuntu mwasobanura ko ngewe ntihasobanukiwe neza nahagaze ngo mwebwe mumenye gusoma Bibiliya kuko ndazi ko hari abantu byankurikirana bize amasomo ya Bibiliya muzakire komanderi ahantu nangewe basobanukirwe Imana tugire neza nange ndashaka kugira ngo mumbe kuri ubwo bumenyi bw'ahantu Imana tubarire aha tugiye dusome rero ndagenda ndasomera nk'ijambo nkangahe muri Luka 13 abanyagalileya bishwe na Pilato aho tujya ahantu handitse ngo umugore ahetamye Imana tugire neza ngo ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu masinagoge hari umugore winjiwemwo na mpwemu itera ubumuga yari amaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati nyina wanjye urabohowe ubumuga bwawe amutakambira amurambika ku biganza uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza iby'uko Yesu akijije umuntu ku isabato abwira abantu ati hariho iminsi 6 ikwiye gukorerwamo ibikorwa aba ariyo muzako mukizwe ariko hatari ku munsi w'isabato umwami Yesu aramwishyura ati mwandyarya mwe mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe cyangwa indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijyana akayishora none uyu mukobwa wa Aburahamu yaboshywe na Satani iyo myaka 18 yose ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato akivuga atyo abamurwanya bose baramaramara ishengero ryose ririnezerwa n'ibyiza by'agahebuza yakoze byose Imana tugirire neza tuzangize umusaraba bantu b'Imana iyi migenzo dufise mwino si ya none yitubuza gukora ibyiza yitubuza gukorera Imana tugire neza size ukuntu nshimye ko Yesu yababwiye neza ngo mwandyarya mwe ko niba mvuye umwana wa Aburahamu watajya umugongo imyaka 18 ko mwebwe mushora inka ndimashe mwabantu bantu b'Imana bantu yemwe bantu mutuyisi Bibiliya ariko ntabwo twumva ngo mwandyarya mwe ko mwebwe nigute mubabazwa nuko mvuye uyu mwana wa Aburahamu uyu mukobwa umaze imyaka 18 Imana tugire neza tuzagize umusaraba naho mumbona aha narahuye n'abakozi ba Satani bashyiramo abadayimoni yo kumpita mu mugongo sindaga ingenda bwo ndahagarara simpagarara singenda bantu b'Imana ubu sinagana n'umuntu utawose ngo ndarangize mpagaze ziriki kuvuga ijambo ry'Imana
nta kindi cyankwegera iryo bara ni Bibiliya, ariko Imana irabibona kuko niba byemeye ko ibyo bishyikira bene wacu inshuti n'umusaraba ibigeragezo umurimo w'Imana ni byinshi, ariko twihangane bene wacu, wowe muri muragerageza kuvugira Imana, ihangane, Imana izatugira neza. Uyu mugore Imana yaramukijije, Yesu yaramukijije, abantu birababaza abigira ngo nibo bazi amategeko. Aya mategeko uzi ntabwo Imana yababaye. Imana ibabaye no kuva ibyibatumye abakozi bayo, ni mwihane kandi mutagira 10, kandi ibyo byose kubikora bikorana umutima wihannye. Nawe watanga amamiliyoni ku munsi, nawe watanga inka 1000 ku munsi, nka Salomo yatanze nk'ibimazi, utihannye. Hari imazi tutanga, ari amaturo tutanga y'uburyarya, ari kwikurayo nawe mushenyo bambone, oya bitanyuve ku mutima. Imana tugire neza. Abagizi ba nabi, abarwanizi ba Kristo bashyizemo amadayimoni yo kumpeta tambika umugongo. Imyaka 5 mba mu nzu, ndahagara mwabantu mwe, ndakora. Nta muntu uzamubura ngo imyaka 5 adakora. Ako mba mu nzu, kintu nza n'ijambo ry'Imana. Bantu b'Imana, Imana tugire neza. Babaje nuko akijije umuntu. Uyu muntu ntibamubabaye. Bize ngo mugire n'ikigongwe, bahari n'imyaka amaze ngo yatanye umugongo, kandi abandi bo bagenda neza. Twafise abantu badatamika imigongo, ariko bagashaka ko bo birwa bagenda igihugu akakibaza amaguru, ariko ntibakene ko uva nawe wicaye cyangwa nawe uryamye. Imana tubabarire, ariko impembera hari. Yesu araje byose abiroranye. Imana tugire neza. Mana we. Imana tugire neza. Umugore watatu mubona abadayimoni. Imyaka ngaho 18 bantu b'Imana. Abandi bagenda, abandi bahinga, abandi bacuruza, abandi babyara, uwanya ari mu nzu, ariko nahora n'umwami Yesu abukijije ibyo bikwagare, ibyo bikurye, nuko nuko umuturanyi wawe Imana mutabaye agakira indwara. Urazi kumara imyaka 18 uri mu nzu, abandi bahinga, wabana bicwa n'inzara, uri muraboroga, abandi bahanezere bijya mabwate bigira he bagenda bakajya kugikirori bagataha. Hari undi umuturanyi uri mu nzu wazingamitswe n'abadayimoni kandi ubibona, ariko Imana nyamugira neza uwo bikubabaze. Imana tugire neza, tume tajya mu ijuru rya he. Kandi aba bagabo suko ko batari bazi Imana, erega bari bayizi, ariko aya mategeko ari mu bantu yasimbuye itegeko ry'Imana. Iby'Imana kandi dushaka kubikora, dushaka gukora iby'Imana, dushaka gukora iby'Imana ishaka, aho dushaka gukora iby'abantu bategetse. Hari abantu ndashaka kumvira Imana, ijambo Imana yavuze bakaripinga, ariko ibyo perezida yavuze rigashyirwa mu ngiro. Imana tugire neza, Imana utabare, Imana isi n'ijuru. Mbega ari umukuru w'igihugu n'Imana ninde mukuru, ninde twakumva ibyayo ibitwa tubaze kwa iby'Imana ishaka, ibyo igihugu gitegetse tukore mu nyuma. Imana utabare. Iyo duhuye n'ingorane uzagwana zishyikirwa n'abategetsi nabo zibashyikira. Komera abantu bisi biringiye abakuru b'ibihugu, ntibiringire ijambo ry'Imana ivuga n'imbura itanga, ahubwo kwishinga ibyuma abazungu bajya bakora, akaba ibyo bigisha ubwenge kwere. Imana utabare, nimame tuborogerera. Mwitegure kabisa. Imana dukora uko igomba, kuko natwe ayo yamivuga ntitwumva. Imana tugire neza, ariko irishyari byari bibereye ko abantu bagisha ari kweri kuri umubyeyi kweri. Imana wahuye n'Imana nzima ikamukiza. Singira ngo bose ahubwo bari gushima Imana bakayipfukamira kweri, ariko byababaje yuko yakijijwe ubwo bumuga. Yaramaye imyaka 18. Ibaze rero ari nkaho Imana igukoreye ibyo, wanezerwa kweri. Imana utabare. Ikintu nagira mvuze ijambo kwa kugira ngo tumenye ikintu cyatunezera kitatunezera, kandi tujye twuvana ikigongwe natubana kigiye kugongwe. Niba utagiye ikigo cy'umuturanye, niba utagiye ikigo cy'abana b'imfubyi,
abana b'ipfubyi bavuka mu buryo butemewe ukuntu buzibarabara inshuti zanjye z'umusaraba aho icyo gihe utagifise kandi ufise ubushobozi bw'icyo wakora aho ukaba uri umunyezigo ubabazwa n'uko umuntu bwakeye ubabazwa n'uko banyagiriwe neza bikakubabaza inshuti zanjye z'umusaraba imyaka 18 kwere ubanya ari mu nzu wowe witegembya ariko Yesu yamukiza ukababazwa kwere bikakubabaza Imana utabare n'abantu twacyafise n'abantu barahari Imana yakugira neza igukuye muri bwa butinde bwagwita musumungo bwa bukene Imana yakwambika Imana gusuka utuvuta Imana guturya Imana gwizu ikuvaye muri yanzu yakuguye ko abantu bakabara Imana tugire neza abantu benshi barahari rero Imana tubarire ariko ndibyari bikwiriye Imana ni dutabare katugire imbabazi tumenye amakosa tugira ukwangana tariki ya 10 kandi muri hane niyo ndangirije aha Mana yacu mu ijuru Mana ikunda ubugingo Mana dutabare Mana zigo iri mu bantu Mana turafise zigo Mana turabagufashanya turabazwa n'uwo wagiriye neza Mana dutabare Mana none ko tubwira ijambo yatubwira ngo wahirwa afise ibiti bimenetse kuko Mana yewe Mana wari bazakubona Mana Uwiteka nyinga Mana urakoze Mana urakoze Uwiteka maze mbere mushomana ngiye mvuga amajambo Mana ubabisha n'umuntu w'umurankamera Tabizira ya Yesu Kristo umwami wacu amen